Menteri Rambadu kari India Narendra Modi melapoi hanong ba Tokyo menta ke step ha gajing lit yu kejat ke ba arsngi bani shimenta ha gajing lang jong kinong elam ke kenhon kuat. Ya kendu Menteri Rambadu Narendra Modi ha kesngi banengkong ya CEO jong ke company penmi Janpong jong kari Japan Uniqlo bani peleu jemut halor ke kambai tengka na ke banta kani ke company ban penmi Janpong hapok kari India. Katarik ke bakado ban tap kerteng online ban siuru ya kebai examen na kebenta ke examen University Grants Commission National Eligibility Test leni ke UGC net la penjalan syusyu sya ke laipo terik bana Jemang. Uklit do kaseng BJP jong ha kani ke jela ba Ernest Mauri la dawa ban don da ke jing toket CBI ha kebai dai ba ke jing trai torti sebab polat ya ke ying dorbar thau an jong ke jela ya kani ke jing dawa la pen pau hadien ba ke tenum pulun jong kani ke ying dorbar kala khlem no ke Manchester City kalayo ya kanam kum kalado jong ke Lempung Premier League jong usnam arajar arpoi arpuar ke badai ru kesin job ke basau sin lenter ha kini kisan semoy yelek kai.